UDP ngam internet kan makta ba ngami hero normal ba benda ngahon bat sai bagtibon kibon kinumi long lesson namde ha politik suka mi pun makijing ujor te kibon makbrew ki wit kilas bisa man sim te ngali te ngamla panai ka rating yani ka result ka ba sutana ke report kan te minta ngingi don kata ka chance ka kapu ni action minta ban pen ko hoy ka bor bisa ka don ha ke te ngap kermen bakini na po ECI ru kin thong bakin wat din sa ikapisa kalit na ikawan mo namal bakat kabor bisa ka don what hakani constituency ki ong badi bakadi ko constituency wanang basak ne hapo fidok hapo fikerdo kajing nang sa kam don jimon tigi breu jungi babli hakajing kerdo kipoi sipoi sakata kapisa no te ni menta nago DPP ni day ban sngap iki bat pen bed ye kata kajing bina ki ka kwa iki breu jungi kinom long su kinong krong bakinom dag kam su ban sulit pan bisa ladang ni ki emli ngi tri kam ha ki breu jungi kim dag kam la buan wat ini don kejikermen kan ngadon bah kejikermen namal bakat kadi kejikermen ni ko bapen mi yang asli semadan nangam dan kejikermen bangin i kejikala nganum mi ni ngai i babun bah ki breu ki ot bat nganget bangila bat pen bed i kita ki jing jor ti namal ba pinape apun bah ki liang ngidang de ka konstitusi ka ba kabuduna ba ni su i tang na linti singkin bagi rami ki building kalami ki dukan ba hinlay tang simitar setay hinsa i ka jing sisa hakas lengkra malki ter solutam senyong te i kini diki ye ki ba niyo asngon upay ba niyo mensim naki pa niyo chikermen naki